Medad, dakon. Napay tadakan, kinakasapsapa pa lang. Kaya tulog ko pa lang ganyan diskwilaan. Ay, nag-skip ka man siguro ni Child. Madimot May. Madimot ka, mami. Ay na, madimot nga. Pinaawid na ni Ma'am Daday. Tampay man ang pinawid na kamanain. Daman siguro kalukuan nga inaramid mo. Anya man tinaramid mo diskwilaan yun, anak. Kaadimot main kay eskwelaak, Daday. Nakareklamo, nakaararte. Ay na, apo anak, pabasulong manain. Data ka klase mo, napayaan niya tinapasamak. Rumaniklamo main nga saan matamtamaan, ti erektik pan. Kay, anya man tinaramid maun. Tinulunga lang may tadi kay eskwelaak, Daday. Timulo nga lang mo, dadi nga. Tapay garot na binagawid na ka ni maestram. Rumaniklamo main, mame, nga saan matamtamaan, ti erektik pan. Barsak ko kanyanan aji nakaabay kanya nga electric pan. Idinatamaan, agsangit mat nga raw. Nya, Kawan Daday, nakareklamon tumay, di tinamaa ka. Tinobingan.